بله شویه گشتی که شهوایه که پوزیتیف هیا بگومان و پشتگیریه که جدی جی هیا دناف آلین سیاسی دجی هر وها دناف رای گشتی دجی اگرم لا قره کو ناوندا سیاسی یا ترکیه و ناوند پارتین سیاسی لره اگرم بحثا پارتین سیاسی بکن هلوستا جهپی گله گرینگ بو بگومان همو کس بنده هلوستا جهپی بود و پشتی پیاما ریبری پکی که عبدالله جلان هاتا خواندن جهپی بشوه که آوارتل نوانده خود جوینک انجام ده دستی ریبر یا جهپی جوینک انجام ده و پشتی جوین سروکی جهپی ازگر ازل هلوستا جهپی دیار کرد که ازگر ازل جید بجام هیوید کن که پیوستیا و بانگوازی بیت بجیه آنین و ادیل ولات ما شرب تمامی بسکنه و او انرژیا کجبو وی شرطه تصرف کردن او پاره کجبو وی شرطه تصرف کردن ببیت دهاتش بو خلکی او هر واحدی کجوی ولاتی نه تا کشتن بجید هیوی و آواتامه و داخازامه اجوی بانگوازی او جاره کدی که اپوزیسیون بشویه که گشتی و تایبتی جهب داخواست که کو مسئله بشفافیت و لپارلمانتوی دبن سیوانا پارلمانتوی ده و لگوری ربازن یاسایی و شرعی بیته آخافتن و گوتو بیش کرن به همان شیوهی یکم کارودان سیاسی هر دیسا جالی اپوزیسیون و جالی پارتیا پاشاروج احمد داوطوغلو و در کفتن پیش که احمد داوطوغلو جی پیشگیریا و پیامد که بود بیجا از هیویت کم که هم تجربه ج آزمون بوریجی ور بگرنج بر کود دما پروسه یکم یاشتی و چهار سرید احمد داوطوغلو و دمه سرک وزیر ترکیه بود کسی که کاربردست بود و دمه کسی که باندور بود ناو سیاست ترکیه ده نهاج احمد داوطوغلو بیجا از گشبینم و از پیشگیریا و بانگوازیت کم و از هیویت کم که ام ج آزمون بوریجی تجربه ور بگرن پامان شوی علی بابا جان دیسا سروکی پارتیا دوای پیشگیریا و بانگوازیت که بود بیجا هر بانگوازیت که کو اجبو دانانا چکان بو راوستاندنا کارن تروری گرینگل وی ولاتی دنا واک پارتی د جی بگومان داخو یعنی هنه حیاتی از جالی کاری سروکی اک پارتیش به همان شیوه او جید بیجا ام وی داخو یعنی به قدر و قیمت دبینن و پیامه هر پیامه که اجبو راوستاندنا تندوتیجی و تروری به قدر و قیمت واتا دنا سیاست ده پرانی عالی سیاسی هیوینش و پیامه و هر واب شیوه که دیارجی پشتگیریا و پیامه دیگه نه هندک عالیان کو جداد فکرن هنه ام بحثا وانجی بکش بوان وكانمونام تكارم بحثا اي بارتي بكين اي بارتي لدجي في بانغوازيه دات كه دهول نوند خويا گشتي افي شكل راش دالقاند بو اي بارتي وسرج نويسي بوكو مجبیر نکریه و امش نادم بیر کرن و دبیجه ام چجارا خوینا شهید خو هسرین چاوین دای که شهیدان جبیر نکر و که پیام که دجی پیام ریبری پکی که عبدالله جلان بو هلوستا ای پارتیش خو سروکی و مساوات درویش اولوژی هلوستا خود دیار کرد و دبیجم بچه آوایی قبول نکن کلوی ولاتی سروکی رخصنه که تروری پیاماوی بیت خواندن آلیه که دیگه کل دجی و پیام درد که وجی هر باس که کج ای پارتیه وقتیه یا از آغر آلی اغلو پارتیه بناوی پارتیه کلیل دامزران به ترکیه بیجنه اناختار پارتی یک جوان پارتیه نکو دوان دمین داویده ده راپرسیاند آرکت اندجی هم ناوی وید بینن یا از آغر آلی اغلو جید بیجه ایدی مثلا نپککش برکو پککش بود ترکیه نماترسیه پیوسته همه فوکوس سر پیاده به او یا پگه و پیاده بین حل و شاندن و دبیجم نزانین که حکومت برانبر و پیاما ریبری پکی که عبدالله جلان چه تعویزک دایه لازمه که یکیجی بیت اشکره کرن شروعه که دیگه یا بالکه جالی دو پرینچک و هاته کرن سروکی وطن پارتیا وطن دو پرینچک جید بیجه اجلان به پیاما خو پلان امریکا و اسرائیل تکشکاند اجبر کو بگوتنا ویل نافچه پلانه که برفره هبویه لی اجلان به پیاما خو ریل برانبر و پلانی گرفت دو پرینچک دبیجه اپراسیون ما ین سرکفتی ارتش ما پککه نچار کرد مجبور کرد کو اجلان داخویانی که به وی رنگی بده و دبیجه داخویانی جی انجام اوه یکی کو ارتش سرزمینی پککه تکشکاندی و دی چر ریکندی جبو
پکێکی سەرۆکی وێ نەمابوون بنە چارەی ئۆژەڵانژی قبول کرد و vê bangewaziyê bike. Bêguman navxwe derveyê Tirkiye ji gelek peyam hene ji yeketiya Ewropayê ji netevêniyek bû ji Almanya ji gelek di asta cîhanê de jî gelek peyamên erênî hene piştgiriya vê peyamê dikin peyama rêberê PKK Abdullah Öcalan. Ez hindek bême nav xelkî yani raya giştî çi dibêje du me derfet dît ku me kolanînan qere ji xelkî pirsî piraniya xelkî piştgiriyê dikin bêguman yani piştgiriya xwe ji bo vê peyamê diyar dikin lê em bêhêvîbûnekê jî dibînin ya rastî yani şik gumanek jî li serê xelkî de heye hindek alî dibêjin yani baş e eger pêk were û eger pêwîstiyên vê bangewaziyê bêne bicîkirin bêguman bangewaziyeke girîng e lê zêde hêviya menîne ji ber çi ji ber ku pêştir jî carekê proseyeke aştî û çareseriyê hatiye caribandin mesela heta mutabaqata Osloyê jî çûye wate gelek pêşketibû vê demê qonaq bi qonaq lê bi ser neket vê yekê bêhêvîbûnek di nav xelkê Tirkiyeyê durist kiriye ya rastî beşek hem welatî jî dibêjin em dixwazin mesele bi şeffaf birêve biçe wate raya giştî bête agadarkirin û em naxwazin ku çi dek û dolapek li pişt vê meseleye be yan çi berjewendiyeke navxweyî ji bo siyaseta navxweyî ya desthilatê yan aliyekî dî di vê meselê de hebe em dixwazin ku mesele bi safî ji bo xelkî bête gotin di nav alîgirên PKK yan Dem Partiyê jî nêrînên cuda cuda hene bêguman yên ku bîla şert û qeyd piştgiriya vê peyamê dikin hene yên ku bi şik guman hene hatta hindek hene li ser torên civakî dibêjin nexêr ew vêne nevêne Öcalan ew ser û sîma jî wînîne li vê derê tiştekî dî heye li pişt wê meselê yên ku li dijî vê peyamê derdikevin û weke teslîmiyet dibînin jî hene hindek jî hene dibêjin ka em bibînin yani eger birêz Öcalan tiştekî wisa gotibe hetmen tiştek heye yani tiştekî dizane yan bêyî bi destkeftek wê çawa biryareke bi vê rengî bide yan daxwazeke bi vê rengî bike wate di nav alîgirên PKK yan kesên ku sempatî ji bo PKK hene yan Dem Partiyê hene jî nîqaşên cuda cuda hene bêguman li ser torên civakî bêguman zêdetir ev nîqaşe birêve diçin lê bila eger em bi şêveyeke giştî behs bikin keş û hevayeke gelek pozitif heye heta ez dikarim bêjim ku tesîra vê peyamê li ser bazar û borsayan jî çêbûye îro bihayê dolarê Emerîkî daket bihayê zêrî daket borsa hindek berev bilind bin ve zêde bûn beriz bûn ve diçe yani bandoreke vê ya erênî hest pê tê kirin di nav bazar û borsayan de jî ji ber ku hêviyek durist bûye ku êdî şer nebe û çekbêne danan û proseyeke dî qonaqeke dî dest pê bike ji xwe heyatiya zicî dibêje êdî li Tirkiye qonaqeke nû dest pê kiriye.